Hola, buenas tardes. Acabamos de terminar lo que es la segunda carrera de DH Bregua-Consello de Arteixo. El tiempo nos acompañó, tuvimos un circuito bastante renovado. La gente creo que al final terminó contenta con el circuito que hubo. En cuanto a los participantes, estuvo el campeón de España, la campeona de España fémina de Máster 40, o sea, tuvimos un muy buen nivel para lo que hay en este momento. Solo decir que para el próximo año habrá mucho más y mejor y bueno, cada año tratando de renovarnos. Siempre agradecer a darle siempre la ayuda a lo que es el club, que va agrandándose, la familia de padres, hijos, siempre es participando y ayudando siempre para lo que son los certámenes del Club Ciclista Arteixo. Siempre ayudante y colaborador somos el Consello de Arteixo, siempre está para brindarnos todo lo que son la protección civil y todo ese tipo de cosas que siempre son necesarias y sin ellos tampoco no podríamos terminar de hacer un circuito como se debe para el nivel que tiene este. Gracias. En un instante darás esa saída. Da saída de este DH Bregua. Esa tomou a saída o primeiro dos riders. Vamos a ver se mellora esos casi 4 minutos que fixeran a primeira manga. Así seguro que estou tamén na zona de saída, donde sabemos que están aí esos riders, esos corredores que os viñeron a disfrutar e a competir neste descenso de Bregua. Este DH, un das grandes probas, moita ilusión que tiña depositada nesta cita a formación do MB3 de Arteixo. E como decimos, xa tomaron a saída os primeiros corredores que están saindo cunha diferencia de 1 minuto entre cada un deles. O primeiro Máster 40, José Ramón García Muñoz. Temos 3 corredores nesa categoría de Máster 40 na manga de calificación. Marcos Araujo Alfaya do Ford Cross Bikes facía o mellor registro cun tempo de 3:22. Aí escoitamos os berros de ánimo para os primeiros riders a piques de negociar as últimas curvas antes de chegar a esta liña de meta. Vamos a ver o tempo que fai este corredor, non fora boa a súa primeira manga con 3:58, tempo de José Ramón García Muñoz. O home máis rápido en Máster 40 fora Marcos Araujo Charri, o rider do Ford Cross, o corredor da formación de Redondela. Agora o tempo de José Ramón García Muñoz, 4:46. E aí estaba a chegada de Gustavo Betagus, o seu tempo 3:32.
Vamos a ver el tiempo que fai Charri en esta línea de meta, las últimas curvas antes de rematar. Ahí está, final 3.14, o mellor, o máis rápido entre os Master 40. Así pois a clasificación de Master 40 que queda encabezada por Charri, segunda posición para Gus, terceiro para José Ramón García Muñoz. Vamos a ver por que xa están no circuito os corredores de categoría de Master 30. A ver o tempo que pode facer o primeiro dos riders que tomaba saída nesa categoría, o rider da formación do Kamikazes, Damián Castellano, o lo da agora home máis rápido. Eses 3.14 marcado por Charri, mellorando os 3.22 da primeira manga, agora 3.14 polo aire. Vamos a ver por que se escoitamos esas dos líneas e sabemos o rider nesa zona de contrameta. Aí vamos a ver o tempo que fai nesta línea de chegada. Vamos a ver o tempo de Damián Castellano, 4.02. Tenemos a prácticamente detrás. Ahí está a chegada para Fernando Rodríguez Lago, corredor do Motobike, 3.17, segundo maior registro ata agora.
Solamente nos quedan 4 corredores. Vendremos la banda anterior. Ahora Verdía, José Manuel Verdía, corredor da formación de Skull Riders, o máis rápido na liña de chegada. Vamos a ver agora nesta categoría os 3 déjase que de Fernando Rodríguez. Y ahí está a señal que nos informa que está a piques de rematar un nuevo corredor nesta liña de chegada. Era Eugenio Bastos, 3.21 o seu tempo na liña de meta. E o que cruza ahora a liña de meta é José Montenegro, 2.51. 2.51, mellor registro scratch atado agora, mellorando moito, prácticamente en, prácticamente en 11 segundos o descenso da manga anterior, pois a 2.51, rapidísimo Master 30 da Motobike, que sitúase primeiro na súa categoría. A expensas do que fagan Borja Comesaña e José Manuel Verdía. Agora mesmo na categoría Master 30 o tempo a batir é de 2 minutos 51 segundos, o registro que acaba de facer José Montenegro. E agardamos a entrada na liña de meta dun novo rider. Vamos a ver o tempo que poda facer o home do XMS Racing Squad, Borja Comesaña, ou si José Manuel Verdía supera ese tempo. O crono atado agora en 2.51, o mellor tempo. Aí temos os últimos metros negociados xa para Borja Comesaña, 3.19. Así pois tan só José Manuel Verdía é quen de botar abaixo ese registro de José Montenegro e vai a baixalo ata os 2.38. 2.38, tempo de José Manuel Verdía, gallador na categoría da Master 30. 2.38, mellor registro ata o momento.
Así pois, nesa categoría de Master 30 o triunfo de xeito provisional, evidentemente sempre as pensas do que nos confirmen os xuíces árbitros. Verdía, José Manuel Verdía, gañador con un tempo de 2.38, segunda posición con 2.51 para José Montenegro do Motobike, e terceira posición con un tempo de 3.17 para Fernando Rodríguez Lagoanete do conxunto do Motobike. Esas son as tres posicións de podio que subirán a podio nesta categoría de Master 30. Estamos agardando a entrada dos primeiros corredores da categoría cadete, donde hai un número importante, 3, máis concretamente de corredores do Compostelano. Non así o rider Alex Paz, viña de facer unha excelente participación no Campeonato de España, que non está presente hoxe aquí en Bregua. Malia todo 3 corredores da formación santiaguesa tomando parte nesa categoría cadete, a escola do conxunto santiagués. Vamos a ver porque na clasificación pois ningún dos tres corredores fora quen de baixar dos 3 minutos. Un descenso que todo o mundo comentaba, un descenso complicado que non está feito para todos os corredores. E aquí temos ao corredor da formación santiaguesa a piques de concluir na liña de chegada, un tempo de 4.04, registro de Miguel Vives. Ainda lle queda a chegada para Víctor Mariño e Sergio Monteagudo. ...4.04 é o registro do último dos corredores en cruzar esta liña de meta en scratch polo agora. Os 2.38 de Verdía, que sigue sendo o mellor registro. En un instante veremos a pola zona máis próxima a meta no corredor da formación do Muebles Compostela. Aí o temos a negociando esa última curva esquerda revirada, botando a bicicleta xa detrás prácticamente o seu compañeiro. Cruza en primeira opción Víctor Mariño, 4.30.
tempo de Víctor Mariño 4.30, o tempo de Sergio Monteagudo 3.34. Ainda queda a chegada de Jorge García do Piratas Team. Vemos a súa entrada na liña de meta con 2.56 vais a los 3 minutos e nos queda ainda Marcos Fernández. Jorge García, que fixeron tempo na primeira manga de 3.06 e baixos 2.56, un excelente tempo que lle pode dar o triunfo na categoría cadete a expensas do que poda facer Marcos Fernández. Mirad o corredor do Farto. Aquí, calquer contratempo, calquera saída, o que se chaman habitualmente unha safada, pode deixar sin opción de facerse co triunfo. Aí ven o corredor da formación do Farto, últimos metros para él, entrando en liña de meta con tempo de 2.47, gañador en liña de meta. Así pois, lembramos como queda esa clasificación na categoría cadete co triunfo de Marcos Fernández, un tempo de 2.47, segunda posición para Jorge García Cervera con 2.56 e con 3.34 Sergio Monteagudo, que se vai a terceira posición na categoría cadete. E na categoría de juniors, tres homes que estánse a xogar entre eles as posicións, primeiro, segundo, terceiro, segundo. Vamos a ver, aí estaban da vez anterior, na man anterior, Kevin Joel Méndez era o terceiro mellor tempo con 3.57, 2.42 facía Andrés Quintela e 2.35 Alejandro Ledo. Na manga final pode pasar de todo, como decimos, calquer contratempo, calquer problema pode deixarte fora da loita pola victoria. Na calificación stretch o mellor tempo sigue sendo para José Manuel Verdía con 2.38 e xa temos a chegada dos primeiros juniors a liña de meta. Vamos a ver, en un instante son tres os homes que compiten nesta categoría, que remata tamén Kevin Joel Méndez cun tempo de 4.45.
Entrada para Andrés Quintela con un tempo de 4:12. E agarramos ese final de carreira para os primeiros líneas de ver o tempo que poden facer nesta línea de meta. Aí está dando pedales ao final, no treito final está a entrada de Alejandro Ledo, de Alex Ledo, 2:33. Así pois ese tempo de 2:33 de Alex Ledo, o rider do BTT Smelle, que lle permite situarse ademais como primeiro, como mellor tempo Scratch polo de agora, e gañar a súa categoría junior. Por tempos Scratch, o mellor registro para Alex Ledo, segunda posición para Verdía, o Master 30, 2:33 o home máis rápido, 2:38 segundo en tempos Scratch. E agora xa son as féminas as que están en competición, Ainhoa Fontán e Rosy Martínez. Había separación entre categorías de prácticamente 2 minutos. Ainhoa Fontán, evidentemente que tanto a manga de calificación como a manga final está tomando con relativa calma. O último dos corredores que chegaba a esta línea de meta era toda unha campeona de España, Rosy Martínez, 3:37, que melloraba con moito esos 3:50 da manga de calificación, que 13 segundos de mellora. Algunos corredores aí vemos a entrada da rider da formación do Moto Bike, finalizando Ainhoa Fontán. Venga, venga, con calma que esta no importa.
intención de que a siguiente corredora que vaya a entrar na línea de chegada é de campeona de España, Rosy Martínez, a menos pola diferencia que está quitando a corredora do Coruso, da formación de Coruso. Ahí está, chegándose a línea de meta, toda unha campeona de España, Rosy Martínez, disputando aquí en Bregua a proba na que estrena a súa condición de campeona de España e fai un tempo magnífico de 3.37 para Raider de Coruso. Así pois gañando con autoridade na súa categoría Rosy Martínez, a Raider da formación de Coruso. O tempo na liña de chegada 3.37. Os tempos extras na liña de chegada sigue sendo Alex Ledo, o home máis rápido, un tempo de 2 minutos 33 segundos. Segundo, José Manuel Verdía con 2.38, 5 segundos máis lento. Os seguintes que van a chegarse son os corredores da categoría Elite Sub-23. E aquí temos a chegada do corredor do compostelano Abel Rial. Aí está os últimos metros para o Raider da formación santiaguesa, que fai un tempo magnífico de 2 minutos 47 segundos. O tempo do sub-23 do Muebles Compostela, 2.47.
Quedaron no circuito Esteban Paz, Diego González e Ainhoa Fontán. Bueno, pues aí está a chegada, neste caso, dos riders do DHG Team de Zape. Aí está Javier Fernández, 2.46. Vamos a ver, porque creo que se checa Gabriel Alonso, o rider de Tribu de Ñu. Ahí está, apurando a frenada auto final para facer un tempo de 2.26. 2.26 o home máis rápido todo agora, 2.26. Mellora e moito os 2.33 da manga de calificación. Gabriel Alonso de Tribu de Ñu, home máis rápido no percorrido. E así pois o tempo máis rápido polo agora eses 2.26 de Gabriel Alonso. El segundo mellor registro para o junior Alex Ledo con 2.33, terceiro tempo para Verdía con 2.38, son os tres mellores a toda agora. Ahí está, rematando en línea de meta Juan Alonso, un tempo de 2.58. Bueno, pues non estaba Juan Alonso contento de que de rematar, agora mesmo un tempo de 2.58, mellorando evidentemente moito a trancada volta anterior que fixera prácticamente que en 5 minutos. O rider da formación do Rumble Bikes. She was walking by, cute face, great smile with some big brown eyes. Type of girl that's used to guys blowing kisses at her, but I didn't know what to say, so I just whistled at her like. Y el siguiente dos riders que deberá llegar hasta esta línea de meta era Edgar Herrera, y ya nos quedan 6 corredores no percorrido. 6 riders para rematar esta manga final en tiempos en scratch. Gabriel Alonso, más rápido con un tempo de 2.26. E saquemos a chegada de Edgar Herrera, o corredor do Clube Ciclista Coruxo, negociando con atrancos, perdendo algunha milésima, e estaba a súa entrada 3.39. 3.39 o seu registro en liña de meta. My old man used to prep me with some pickup lines, but when I see you, not a single one come to mind. Man, I thought I had at least a little game. All this trouble and I haven't even got a name. Yo, Hitch, where you at? I need your help, dude. This chick is playing with my brain like a GameCube. She got me feeling like a kid again. You'll be my Lois Lane, I'll be your Superman. Yeah, but maybe first I should grow a pair and find the courage to come over there. So, here I go. Yeah, I think I'm ready. Rehearsed it in the mirror 50 times already. But now I'm thinking that I should have done it 51. Cause all I wanna do is turn around and run. Tras Nicola Ran, a entrada agora sí para Sergio Ruiz Tolón, 3.59.
3 segundos máis lento que na manga anterior. 3.39, non mellora nesta manga final. Damn, baby, look at you go. From head to toe, you're a 10. Have I seen you before? I love to talk, I just don't know how to go about it. So instead I had to go and write a song about it. Damn, baby, look at you go. From head to toe, you're a 10. Have I seen you before? I love to talk, I just don't know how to go about it. So instead I wrote a song about it. Whistle, baby. Yeah, so I whistle about it like. No momento en que rematen os corredores en línea de meta. Subiremos una vez máis para no paddock facer a entrega de trofeos. Vamos a ver, aí estaba esa zafada de Sergio Ruiz, perdón, de Nicolás Ran. O Ryder de Traviesas que fai un tempo de 2.40. Por agora nesta categoría de élite, o Ryder de tribu de Ñu, Gabriel Alonso, o mellor rexistro. Nicolás Ran que vende a facer o segundo mellor tempo nesta categoría. Aí está o final para Luis Manuel, 2.31. 2.31, mellor tempo, evidentemente hai separación de categorías. O corredor de tribu de Ñu e o corredor sub-23 en categoría élite. Luis Manuel que vende facer ese registro de 2.31, o máis rápido todo agora, 2.31 por diante deses 2.40 de Nicolás Ran e os 2.58 de Juan Alonso. E ainda nos queda a chegada de Manuel Pellón e de Toni Ferreiro. Ainda nos quedan dous corredores os máis rápidos da competición. Vamos a ver que tempo fai en liña de chegada Manuel Pellón, a súa chegada para marcar un registro de 2.27, 7 segundos máis lento que na manga anterior. Sitúase primeiro de xeito provisional. Mellor na súa categoría élite non é o tempo máis rápido. O tempo máis rápido marcar a Gabriel Alonso. Vamos a ver o tempo que fai na liña de chegada o Ryder do Evil XMS, o campeón de España, Toni Ferreiro. Vamos a ver donde deixa o crono, donde pulveriza o corredor, o campeón de España, que decía que non lle gusta perder nin as chapas, e se vai a 2.12, aplauso para él, gañador desta edición de H Bregua, 2.12.9, espectacular, baixando 2 segundos o tempo feito na manga anterior. Toni Ferreiro
Outra vez campeón deste descenso de Bregua. Nada, pues este circuito, como el año que pasado, es un circuitazo, un circuito con mucha pendiente, un técnico, con un nivel increíble, unos saltos muy espectaculares, y creo que esta carrera cada año se está superando y seguro que en un futuro será un carrerón a nivel nacional. Si me cuadra bien de fechas, espero estar aquí siempre, me encanta y me tratan muy bien aquí los organizadores.